March ni somni le pali ni nga ni ania INP mezo chanal tangin kan lo lo ma chu tun tumpo Myanmar lam kan hoi le nga voin lama chanchin langsar zual kan ngai thale don nia tedim township chunga CNA lamin check gate an siam na hmuna duty te chu March ni somni le pathum nimin tlai thim rual vel daruk le chan ve tang khan ZRA tenan kap thut maya zandar sari thleng darkar chan ve chung anin kap ani CNA nam sipai pakhat salai tuan peng lian chuan ZRA te silai mu tuarin anun na achan ta a midang pakhat chu atlan chuak thei ni nan soi mani lama triau khomoi chunga terrorist Sipaiin ka khan CNA CNDF le PDF Zolan PDF Hualngau ti vel kha antang khom tham hlom mai khania triau le tahan inkar kong puya hian khwal jin vei wak te lo en dik na tur hi PDF Hualngau le CNA te hian gate an siama CNA hian len tlanga gate an siam nia soini in chu an check gate chu ZRA lamin an vakap ta ani zan thilania engtin nge ZRA ni ti an riat thei CNA upa pakhatin ZRA te an ni nge tia an soi thei chan hetiang hian soya ZRA ho an ni ti kan riat thei chan chu an silai mu atangin ani an silai man hi M16 G3 ania mi somni velan ni kan kem te chu rin lo takmaya anon ka masaka wangin kanin kap ta ni ati kan soi fawang khat ZRA te hi India ram Manipur lama mun mane ania tedim township huam chuang mai baka tedim unaw te omna hi an ho ve deuh ni om takania sipai dau tura CDF antin chua chho vela tang to khan ZRA lam hian CDF kem an bei fawa chu wangin sipai ne na tang tlang ne rin hlel an hlo pha ani sipai thuni na pong lak nu hian ZRA le CNA inkara inka na tum ni athleng to ani Sipaiin region kalemiu khopuya om damdoi lam thiam captain chian me ong chu nimin March ni somni le pathum khan anun na ain chatta nia soeni engwanga chutianga mani nun na latamai nge ni ti hriat chian ne lova ramboya wanga sipai din mun chetalu tuk wangte po ni mai thayani ama hi sangni le pakhat kum khan sipai damdoi zirna atanga zir chuakin sangni le somni le pakhat December thla khan buchi anti mai arsi pathum beltirani Sipaiin region kata township mu trale khwa atanga wechi kholam pana keakal terrorist council sipai te chu March ni somni le pali tukendar sari le minute somni khan mewhla PDF tenan lo lambuna M79 bomb an lo voma sipai pathum an thi ni anan soi sipai te chu an vain somli chuang an nia Irawadi luidunga veivak sipai longte tana security thokan ne PDF lamin boman vom nu in minute somvel anin kap zui boka PDF lam thi le hliam tuar omlovin anin saseng theinia soyani tin kalemiu township mitta duikama sipai le an lam tang piuso tripol tele kale PDF te March ni somni le pani le ni somni le pathum te khan anin kap boka sipai le an lam tang te zinga mi pathumin hliaman tuar nia soyania thi an omlo te po ni mai thei Sipaiin region Minkin township pia tung khuaral tante omlai lok na kem nimin khan sipai somli velin vakal chilin an vahal sakle ni inan soya terrorist sipai te chuan July velo om mipa somni le meichia somthum vel mani in phennan an man ngal boka pia tung khua atanga chua lam mong yuale kalewa inkar kong puyan thlenin nisat noya reitok takan din tir nuin an chua le tarlom nia soyani March ni somni le pathum nimin tu khan Sipaiin region kani township seywa chong khwa om terrorist sipai te chu PDF pol rang rangin an beya sipai som chuang zet chu an thi an ringa hliam tuar po an tam hle tur an ngai thu PDF lam chuan an soyani PDF lam mi pathumin hliam te nawan tuar ve bok tin March ni somni le pali tuken khan soibu khopuya power department office bomapua ka thoktu pakhatin hliam atuar Makui region Kanko township main yua police kem chu March ni somni le pathum nimin chohnulam khan PDF lamin an kapa police panga an thi ni in Kanko PDF te chuan voin khan an soyani
tin mongyua khopuya horticulture department office po voin tlaidar li le chan vevel khan unity force mongyua le brother defense force ten an bom le boka sipai thi an mai thei anti makui region nga phe township march ni somni le pathum nizan khan terrorist council sipai te chu pdf lamin bomin an beya sipai pariat ayatlem lawan thi ni inan soi 10 March ni somni le pathum nizandar kuavel khan makui region Myanmar township tayat kan khua sipai le an lamtang piuso 3 pol te omna kem piuso 3 member zavel omna chu pdf laminan ka pa piuso 3 pol mi som pasari an thi ni nan soi Karen state Miyawati township tingkan ni nong khua khamaya zathum le somnga le pangana te chuan March ni somni le pali nimintu khan apin queen kale khua ral thuam lian an kapa ral thuam lian awangin kumsomi mai cheno pang pakhat chu athluak par sokena baurala midang pathumin thliam an tuar boka chanchin kanla khom lai kha chuan queen kale khua in nga chu ral thuam lian awangin a cheto ni nan soi tukin lama tang khan ko kare le Mewati inkar Asia road lama silai le ral thuam lian ri anasale hle leke ko le ko kare chim lama hian KNU nam sipai KNLA tele terrorist council sipai te hi March ni somni le pahnia tang khan voin thlengin anla inkap zel ni in BBC chon report adon thua soya tun na hian terrorist lamral thuam lian awangin meiche pakhat athi le a midang pathumen thliaman tuar le to bok leke ko telin KNU brigade 6 ramchan dupalaya district lama hian indona akal tluang zel boka thingtlang kho somthum vela tangin mi sing chuang anral tlan le me khlomani Sipaiin thu nei nan ponglak nu voin thleng hian KNU brigade 1 ramchan tatung district te brigade 2 ram myongle pin lama te brigade 3 ram tongu lama te brigade 4 ram dawai district lama te brigade 5 ram phabun lama te brigade 6 ram kokarek district lama te hian nitin mai anin ka prengania heti la hian tun thleng hian brigade 7 ramchan phaan district ero anla buai lo ve thunga ma se anni lampo hi Sipaiin than thobel na satahle a inkap mai theidin muna andik veteran mai ni nan soyani chomhalama anin ka de nu voin march ni somni le pali chohnudar khatle chan ve vela tang khan KNU brigade 6 ramchan Miyawati township leke kolama chuan indona anna sale hlea chanchin kimchang ala hriat theilovani nimin march ni somni le pathum khan Sipai Council lam chuan Karen state chunga indona top tir tura committee din tha anti thuan soya chu committee a chuan KNU pohitel ve se andu ti soin lekha te pon thona ma se KNU lam chuan Sipai malak tumdan tun ma anlo dep de thin e mawangin an ringam to lo ni ena langa an office Sipai Council laminan somna lekha an mu vele KNU lam chuan Sipai Council chu tongka soi zuwa atake ero andu du ti mai mian ni an lo tia KNU spokesperson Paduso Troni chuan ti hian soya in dawna ti top thu hi an soingun ta hle mai keini lamin ming kan sign po hi a voizat he jing takhop mai rampum huwa pa in ka hai tur thuwa rampon sarkar damte ma a meu ming kan sign to khania ming an sign nu point andu duan ti maya tun din mun kan thleng ta ni hi tuna hian thu nei na kala e antia raman op thei to silova an mang ang an tal boy ani hi ka soi du chu helai kan omna chewa lo kala ming sign ngot hi thei hlei nem keima ni chau kan boy ani lova rampum huwa pati atula lom chotianga rampum huwa ani lo chuan soitamangai lo omzia omdon chuang lo ati mia mai ani Karen ni lam hi an boy tluang fiu mai bok an mi puite pon line at om ta hle mai Karen ni state a hian mi hring nuai thum er or vel chawan oma chung zinga nuai ni vel chuan ma ni in chua sanin an ral tlan hlomani Mars thachung hian Dimosu township lama indona wangin July vela ral tlan te chuan fruso tlak lama refugee camp laman pan le hloma tun nai nimin pia lama tang khan fruso khopui kiang naya indona chuak le a ral tlan te po an omanom lo le hle fruso khopui tlak lama indona a chua le chuan in kalpo na a chezual don hlea ral tlan te tan po an ei intur buai pui a har sa zual so don ani
tuna andin muna po ral tlan te eli in boy pui tu te hi Sipai Council lam hian an lo ti boy zel boka tuna hian fruso khopui kianga refugee kema omte tan hian cholkar khatla bak ei turan nei mangto lo ni in ral tlan boy pui tu te zinga pakhat chuan a soi karen ni state ah hian Sipaiin thu nei nan pong lak nu sang ni le som ni le pakhat mei thla tang khan sang ni le som ni le pani march thla thleng hian indo na hi voice ni chuang a chuak to a ral tlan te ta na tran puina an dil thin takna a tun thleng hian tran puina an lam mu fum fe lo ni in an soi technology zirlai pani ral tlan te in tur boy puilai sang ni le som ni le pakhat zun thla a terrorist council sipai ten an man tak motor geta an bung ruwa an boy puilai takan man kha are le deuta a kan lo thei ngil le to mai thaya khami te pani kha march ni som ni le pani khan loi ko te nan chung thurel sakin kum thum chung zel bang zut ve turin an ti ni in kaya state student union KSSU chuan soi heng zirlai mi pani te po hi criminal case number zangale pangana e na angin file an siam saka an mana tanga thakua ave nuwa hetiang hian rawan rel sakzui ta chawani karen ni state a hian sang ni le som ni le pani march cholkar thumna a KNDF tele terrorist council sipai te in dawna terrorist sipai pasari an thi ni in KNDF lam chuan an soya liam tuar an om treu ti an soi bok terrorist council rorel na chuan march ni som ni le pani khan rengun khopuya thalai mi pathum chu lainat na nei mi lovin an chung thu arel sakle ta north oklapa township a cheng ku zolin tun zoiku ti an ko thin chu north oklapa township a high school zirtir tu le east dagon venglal be thua te north dagon veng number somli le pakhat na a powerhouse ti chet thua te in nam noina ne tiapu in terrorist act number somnga na ai na angin dam chung luk in tang turati ani ama tho hi march ni som pasari khan east dagon number 2 venga high school zirtir tu meichia tha ani thua terrorist hote ne nan thok howani ti in criminal code zathum le pani na bi na mangin thiturin achung thu an lo rel to nge tin hlain ta ya township pa cheng ku phiu le ku kong miat te pani po hlain ta ya township veng number sari na treu yin road 3 parami damdoi dora thok nars pakhat tha thua in nam noina an nei ti in march ni som ni le pani ni tho khan thiturin an chung chang an rel sak ve bok heng pathum te ba ka march ni som ni le pani tho khan hlain ta ya number 8 na ong yadana rota mi pani an hal hlumani ti in Irrawaddy region Bokale township Senghain khomi puithiam uwei mala loitun ti an ko thin po kum som ni chung rim taka thok chunga zel bang zu turin anti ve bok Mandalay region pin ulin district Mataya township huam chunga taphan dong khuwa chu march ni som ni le pathum nimin tuk darli vel khan terrorist council sipai te nan lu chila an khomi ku chit te ong kuku u le ku sain kuku te an thata midang soman ban bok ni in voin khan an soi rambuai chuan zoin an mani sipai te in kara po boruwa ka siam cheve tial maya lam tang te pon king du ta zel mai kumnga ruk vel liam ta khan sipai lal te zinga lar tak tura suiman chung te chuan zekaba company an lo dina tura suiman phei hi chu sipai lal zinga fing le fel tak an ho tu te zinga rin tlak tak mai khania sipai lal te nan lo din company chu sipai te bokin anti boy le ta a te chuan tuna zekaba company ho tu te khin sui le Myanmar ramalem chan thiam ming thang nanda hlain le apasal te chu sipai te chuan an man ta ni an chuan lamatan hetianga company in siam hi pile pute ro thil in ti kholo zo vekani antia an thu hi nok view maya toy fel dewa han soidan po kan thiam chi alovani PDF an din chho thok khat lai khan zekaba ho tu te po hian Sipaiin tan khop maya kan soitak nanda hlain po hian PDF le tlangram ethnic arm group te hi noi bo turin atula ni chuan keipon silai lekin ka do ve mayang ti in sipai thawang ho tak main alo tong pora sipai rin chanin atong huai hle ma se arin chan ber sipai te bokin an man le siani hi kan puan to tak Asian special envoy Prak Sokhona Myanmar ramazin po nimin khana top ta a
Cambodia azu thlen thlak le nu hian prak sokhon chuan media palai te hne na thu soin Myanmar ram azin chungchang Sipai Council lam thlop deuh anga mi tam takin an ngai na chu poyati thu le a hriat thiam tho thua soya ma se khual zin na chu remna kong zon na na abe na ni ti soi Sipai Council malak dana film khur takle Sipaiin ni anga civil mi te tor na thlen lo zonga ma la tura a fui thu te Australia mi economic advisor Sian Tarnel telin politics awanga tang te chua tura angen thu te a soi boka Myanmar boy na hi heti han en mai ai hian a thu kin a ril riau maya chuwangin an boy na chin felani nan hian hun po du rayanga yang ASEAN chairman ni na kum khat chunga han chin fel pui mai chi ni na langlo ati Myanmar ram boy nu civil disobedient movement anan be tak taka sarkar na thokten an na anan tlansan hum nu hian ramdang dang hian an lo welcome deu zela CDM anti awanga him lova in ria a ral tlan te chu sarkar tam tak chuan an lo pom zel ani deuh maya heti lai hian Australia sarkar chuan sak ni le som ni le pani January thla tang khan Sipai le police CDM te anrama hum himna an pek tur thu an soya tun thleng hian Sipai le police CDM siamatlan Sipai senbel chin hi sang thum vel chon om to in an ringa police hi sang sari chuang an om to niangai ani boka Sipai le police an ni na ta tlana CDM ni du Europe le ram rang ranga political asylum zong du te chuan Thailand le India ramrilama tangin deal na an nei theyanga visa an nei theinan alo dong song tu lamin an be sei anga anti ve ero atulang chu Sipai Council lam thu puang tu zomen tu na chuan democracy dik takalo om theinan zalen taka in thlanna buat sai thei turin ma kan lamek ti in voin khan press conference an nei na asoi vele a in thlan fello tia chuan lam siamin thu nei na an la a in thlan that an soi le a fel tok lo tia thu nei na la le tu tur hi tu bernge moni le don ni ole tun tumata na Myanmar lam chanchin lang sar zual kanan ti chwa thei chu khati zong khania clear tu le ngai thatu zong zong te atop khengamin lo ngai thak sak thina wangin in za chunga kan lo me